لە هەرجەهەکەی بن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بڵتەنە دەمژمێر 6 و دەست پێکێ دەژی سارنوچە. ئارتێشە تورکیا لەبەوە تەبگەرە خۆیان لەشکری لەسەر سنوورێ هەبەش بە کوردستانە سووریە جارێکەدن زێدە کرد. وەزیرێ دەربێ ڕژێمە سووریە وەلیدل معلم بانگە بجیکردنا ڕێکەوتنە ئادانەژ تورکیا کرد. کرێملینە رووسیە توێژێ و مۆسکۆ ژە نێزیکۆ چاودێریە گەفێن تورکیە دەربارەی ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ دکێ. ئیلهام ئەحمەد بە پرسیارە مەسەدەڕا گەهاند و هەوڵە نویساندنا دەستورێکی نوێژ بۆی سووریە سەر ناکەبن ژبەر نونەرێن مەسەدەد ناوا کۆمیتەیە دەستوری دەنینن. دووبارە سڵاو. سەرکردەیەکی پادەکەسە دەبێژێت تۆ باوەری و نیازەکە پێدەیە جدیش بۆی سازکردنا پاریەکە ئستراتیژیە ڕاستەقینە بە ئەنەکەسێرە تونێ و پێدێ خۆیخستیە دە خەندەقەکە و ڕێیەکەدا ئیرۆ دەرەنجامن وێ دبینێت و هەبووناوێ دنابە ڕۆژە چارەسەریە سووریێ دەستورێ وێ دەتونەیە. سەرکردەیەکی پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا دەبێژە تو باوەری و نیازەکە پێدەیە جدی ji bo sazkirina hevpariyeka stratejîk rasteqîne bi enekesêre tune ye. Pêdê xwe ixiste di rêyekê de îro derencamên wê diçine. Lêdwanekê de bi malpera Basî News re Şahîn Ehmed endamê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye îro roja pênşemê ragihan. Di baweriya min de tu bawerî û niyazeke pêdêya cidî ji bo encamdana hevpariyeka stratejîk rasteqîne bi Encumena Niştimaniya Kurdî lê Sûriye enekesêre ji jiyan û berdewamiyê bi hev re tune ye. Ehmed Serbarkû got ezmûnên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê yên neserkeftî ji berê ve bi pêdê re hene ku beriyan ha hejmarek rêkeftin bê sponserî û serpiriştiya Cenabê Serok Mesûd Barzanî wekû rêkeftinên Hewlêr yek, Hewlêr do û dihok hatine encamdan. Lê di her rêkeftinekê de pêdê tupabendî bi rêkeftinê nedikir. Ji berpirsiyetiyên xwe direviya û rêkeftin têk dibir. Projeyên xwe yên bêserûber hevpeymaniyên xwe de berdewam ma ku ji encamên wê rûxandina Kobanê bû û derbiderkirina xelkê Efrînê û valekirina Kurdistana Sûriyê birêjeya heftê ji sedî ji xelkê wê bû. Bi taybet ciwanên pispor dwarên zanistî, rewşenbîrî û aborî de di encama siyaseta xwe. Herwiha Ehmed amaje kir ku her cara pêdê dikeve di krîz û dorpêçekê de yan jî rastîne serkeftinê hat li hevparekî demkî dê wê qonaxê de digere da ku bibe hevparê wê neserkeftinê pêre xwe ji wê krîz û dorpêçkirinê derxe. Endamê Komîta Navendiya Pedekese tekez kir ku nerîna pêdê derbarê enekesê zelal e. Tu guhertin tê de çê nebûye proseya gotegot û noçeyên nerast tometên sitemkariyên bêserûber dê medyaya wê de di dijî enekesê û serkirde û projeyên wê yên siyasî hîn jî berdewam e. Got jî ji tiştên pêkenîn ku pêdê daxwazê ji enekesê dike xweş saziyên opozisyonê vekşîne hevdemî ku hemî hewlên xwe dide xwe bêxeşûna enekesê de di heman cih û çarçoveyê de. Di dawiya lêdwana xwe de serkirdeyê Pedekesê Şahîn Ehmed got ku enekesê di xizmeta gelê Kurd de berdewam û karê xwe yê siyasî û çalakiyên xwe yên diplomatîk li gorî programekî zelal diriya saziyên opozisyona Sûriyê de û hemî danûstandin û civînên navdewletî de bê welatên xwedîrol û biryar li dosyeya Sûriyê de bi armanca destxistina serkeftinê ji miletê Kurd re li Kurdistana Sûriyê û garantiya mafênetewî û demokrat li destûra Sûriyê nû de wekû projeyeke niştimanî Sûrî ji guhertina giştî re li gorî biryarên navdewletî berdewam dike. Lê peyedê xwe êxiste xindiq û rêyekê de îro derencamên wê dibîne û hemî hevpeymanên wê jî jê rejêm Îran û Rûsyayê bi eşkere jê re digotin ku hevpeymaniya wan pêre di tenê ji bo şerê leşkerî li ser erdê ew pêdê xweş wêyekê dizane. Lewma dawiya pêdê bi vê encamê ew tu hebûna wê di nava projeya çareseriya Sûriyê de û destûra Sûriyê nû de tune ye.
ارتشا ترکیه لبو تفگر خواه لشکری لسر سنور هفش به کردستان سوریه را جارکدن زیدت که. وەکو بەردەوامیەکێش گەف و ڕاگەاندنێن سەرۆکەی تورکیا بەرپرسên wê yên pilebilind re bi encamdana proseyeke leşkerî nêzik li devera aram Tirkiye li vû tevgera xwe ya leşkerî li ser sînorê hevbeş bi Kurdistana Sûriyê re kom dike dişandina karwanên leşkerî de berdewam e. Îro roja pênşemê artêşa Tirkiyê karwanekî din ji çek û çekdar û alavên xwe yên leşkeriyên nû şiyan de berev hêzên xwe yên li ser sînorê hevbeş bi Kurdistana Sûriyê re. Divê derbarê de jê dernexwecehî jî eşkere kir ku îro sibehê kerwanekî leşkerî ji topên meydanî û zîrîpoşan pêk dihat ku ser bîlîwayê bîstê yê martalan ji artêşa Tirkiye ve û gehişta bajarê Axçaqal'a yê beramberî bajarê Girêspî li Kurdistana Sûriyê. Beriya çend rojan jî kerwanekî leşkerî Tirkiyê din gehişt bû wilayeta Şanlî Orfa li bakurî Tirkiyê ku ew jî ji treks, bildozar, alavên leşkerî û lojîstîk pêk dihat. Her wiha ferman ji demekê li Tirkiyê bi rawestandina bênvedana bizîşkan jî derketiye. Beşekî mezin ji wan bizîşkan berev bajarên sînorî hatine şandin wekû amadebaşiyekê ji encamdana proseya Tirkiya leşkerî re. Tevlîbcîkirina beşê yekem ji rêkeftina Tirkî Amerîkî derbarê avakirina devera aram û tevîk û çekdarên Qesedê bi fermî vekşandina xwe ji Girêspî û serêkaniyê ragihandine. Lêhîn jî Tirkiye li ser encamdana proseya leşkerî reş de. Herî dawî jî Erdogan dibêje dibe ku em jî nişkê ve yan jî di şevekê de proseya xwe dest pê bikin. وزیر درve Rejima Sûriye Welîd el Muallim banga bicîkirina rêkeftina adana ji Tirkiye kirûle aliyekê din Kremlîna Rûsî têkesî li ser daxwazên Tirkiye ji bo rûbûna terorê kir û got ku ew yek mafekî yasayî ye. Hevdemê rojbûna Tirkiyê ji pêkanîna operasyoneke leşkerî li beşê din yê Rojavayê Kurdistanê ku êdî bi rojhalata ferê tê naskirin, êdî dengên piştevan jê re di pêwîstiya robrobûna ku nav lê dikin terorîstin li ser sînorê Tirkiyê bilind dibin. Doh roja çarşemê Wezîrê Derve Rejima Sûriyê Welîd el Muallim tekezî li ser rojdbûna Rejima Sûriyê li ser jinavbirina terorîstan kir. El Muallim di çarçoveya hevdîtinekê bi kanala El Meyadîn ragihand ku divê Tirkiye navbera bibe welatekî cîran yan bibe welatekî dijmin û neyar helbijêre. Eger bixwaze bibe welatekî cîran, rêkeftina Adana heye ku ewlekariya sînorê her du welatan diparêze. Herwiha tekez jî kir ku hin bingehên başbûna cîrantiyê hene. Eger Tirkiye pê pabend bû, divê destpêkê de niyaza xwe ya pak derxîne û hêzên xwe ji Sûriyê vekşîne û piştevaniya xwe ji çekdaran re rawestîne. Navborî Balkşan ser mijara vegerandina penaberên Sûriyê û got, eger Erdogan dixwaze penaberan vegerîne Sûriyê, divê bi hemahengî bi rejîmê re be. Da ku vegera wan bibe garantiyek ji selametiya wan re, ne wekû ew dibêje bi karê guhartina nicatperestî û demografî rabe, ji ber ku ew yek nelgorî yasayên navdewletî ye. Derbarê Kurdan, Wezîrê Derve Rejîma Sûriyê Welîd el Muallim anî ziman ku Kurd hemû neqesedê ne, lê belê welatiyên Sûrî ne û li ser wê yekê danûstandin bi wan re têkirin. Lê kesin bi Amerîkiyan re hevkar bin û li dijî berjewandiya welatê xwe rawestin, ew ne welatiyên başin û divê werin sizadan. El Muallim da diyarkirin jî ku hemû xaka ku Qesedê destê xwe daniye ser, divê vegere ji rejima Sûriyê re û bila Qesedê pişta xwe bi sozên Amerîka germ nekin. Laliyekî din berdevkê bi navê Kremlîna Rûsî di heman roja daxuyaniya Welîd el Muallim de eşkere kir ku Tirkiye xwedî mafekî yasayî ye di parastina xaka xwe ji terorîstan. Derbarê rewş û gefên pêkanîna operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê Dimitrî Pîskov tekez kir ku Rûsya ji nêzik ve rewşê dişopîne û amaje kir ku Serokê Rûsya Vladimir Putin gelek caran gotiye ku ji mafê yasayî yê Tirkiyeyê ku xaka xwe ji terorîstan biparêze. Daxuyaniyên El Muallim di bicîkirina rêkeftina Adana ya ku 1998 hatibû îmzakirin ku mafê dide Tirkiye di robrobûna pekekê li ser sînorê Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê bike û piştevaniya Rûsya ji Tirkiye re di heman demê de tên ku gefên Tirkiye ji êrişkirina herêmên Kurdî bi bihaneya pekekê û pêdê metirsiyê li ser ewlekariya wê çê dike li darin. û herêma aram ya ku biryara were damizrandin hîn jî kar li ser tê kirin û derencamên bicîanîna wê herêmê ne zelal û eşkere ne.
جبوي قلت بجاك بيتا لسار لدوانا وليد المعلم وزير دربيا رجيم سوريا همان دمجي هلوستا روسيا درباري مابدان به تركيا جبويا بكرنا نفچه آرام نا بريز علي مسلمان دام كوميتانا بندية بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا لقرمنا بريز علي زيج لدوانا وليد المعلم وزير دربيا رجيم سوريا دست بيكون دما كود بيجي ركبتنا أضنا هيانا برا تركيا ورجيم أسد اگر ترکیه بقاطی به جیرانکی باش هفپار لگر رژیم اسد بلاوی رکبتن جهب جهب که او اسانکاری انگو بخواندن رژیم سوریه جوی جیب کرنا رکبتن آدانه چواته یک جرته و چشروه یک جرته چه هاتی گوهارتن حتی رژیم اسد دمان هادا به دخوازش ترکیات که سپاس جوارا از دبیم هیرو تدی روش قلنك توج لهاتیه زمان اتفاقی ادانه را قلك جه در باس بیه جبر تدی هیرو ترکی وک بیتری محافظات سوری دسته و رولا خالصات دمشینه از دبیجم هیرو تشتی کو اول جنه دستوری پیکات وک مرد دبینه روش سیاسی تبیهات گارتنا هیرو روسیه دواری نزکبونك ورتي سوري تركادا چه بده جبر وی ضغط هناك ضغط التركاجي هي وهناك ضغط السورياجي هي وك ريجيم جبر وي ام دبينن او قلت لك مية يعني انه بري تدي سوريا كريجيم يعني وك اتفاقي اظن بيرازينا دبو يانجي تخاص خاش برباد هيرو بشتي كو زمان جيرا قال لك درباس بيه وتركي كتهندر قال لك دفري سوريا او تشتيت بيجه طبي يعني مرة بيتحس انه هناك نيزكبون يعني جيرا شغل تشيد به انه دورتي ريجيم سوري وتركادا يعني هناك نيزكبون تشيد به ما ام دبين وك رجب طيب اردوغان سروك تركيا بيجي انه ام تيجلي بالريجيم السوري ريتشينا كان هجر اسد هذا ليالي دنجي اوجد بيجن انه هجر تركي تخاذ يعني نيزكبون مرك او جارك باش به او جيرانك باش به درجه عبد سوريا دركبه اد بيجم او تشتا يعني دواري السياسي داته بروباغندا داته وقت مرة يعني وقت شبك نتك هلندنا المنطقة هيري اللجنة الدستورية وهيري مثلا روس تخازنا هيرو مثلا السوري درباس في جامعة الدول العربية ببه تركيرو هوفيتياخا يعني بمعنى تخازش نبغى وقت او بيمان بامريكان رادوني بناتا السيري ام درباسي هندري شرقي فريد ببن قال لك تشتينا هنا روس هيرو وقت تاخي عند بناء انه يعني وقت حق تركيا يعني انه كان مثلا سينوري خو بباريزاج بر تدي امنوي قومي خطر به از بجم وقت دواري جهرتنك سياسي ن لوجستي سر منطقه وسر موقف دولي تغوي هيرو اوكينها يعني باشا جوان جهرتني كتا ماجا بيكركو ام بجن طبخه كانو تي تشكرن لدبري دوردا ولاتن کو دستوردان د سوریه دتکل و حتی چرا ده که شرونا کوکینا برا د چبنج بوی پارو کرنا و کاکا کوتنا بس که جاره کدن که هاتیه هوله تدي او روشي يعني مرة بتحس انه تدي فعلا وقت مساوي وقت لفرو بري دمك قلت انه هيرو الشر السوري دويوي هات بيجم او بلكي راسته هناكي جبر يعني وقت يعني وقت دين ستورة دقوت او يعني جنيدي حشتاده از بوارم قرقه قلت به انه او سل الدستور او سل بريجيا كره سل بريجيا او جيب خاط دواري واقع انه او قرار ديست بينجا وشار نواد بيجا او بيجا انه قرقه انتقال سياسي بري به في رجي انتخابات الجنيد السوري تشي به هيرو وقت روس دبينن يعني وقت روس وايران وتركيا او دول ضامن دبينن انه استانا بسركات يسوتشي بسركات جبر دبي او يعني او لجنه دستوريه وقت دخل روسات تشيبويا واريكرنا متحده صار تشيبويا او هيرو بيلاروس انه بسركتنا طبي يعني نا از بيجن سياسيا نا وني تاخذن جبر انه الا تشنا هنا اليوم واجبي امريكان بدا خففتنا فوقت سيناريو هيرو يعني بيتر يعني ممكنه ببا او لجنه دستوريه وحقيقات بلكي ناقي صيغتك دستوري وقت مرات تدقي خاذه لكيماي وبيجي بيانك دستوريه او مبادئ دستوريه كانوا مرحله انتقاليه اداره او جي وك يعني اذن خيار اذن الفيش لجنه دستوري وما في قال لك انه تشيبوي انه ممكنه دستوري روسا كوبري دمكي او كرني او دستورات بسركره جبروي ام دبيجن انه وقت طيفي عربي تر سواء دهندر معارضه ضربه معارضه يجي وبلكي
كاسي دنجي وريجيم او دنجي انه هيرو دجماناتيج لجنة السورية كجبر انه وقت تيدقين انه ممكنه او دستورك تشتبي وري هناك ما في مكونات وقت كردان وغير كردان هم روش الدستور ده هذا اجبار ويتدي شر الدستور قال لك باشا برز علي تركيا دەستپێک دگۆ کەریدۆرێکی ئەمنی لەگۆک و ئەمریکا گەل ڕێککەوتیە ومجارە هەری گرنگ لە جەم تورکیا بەگەرا پەنابەرانە وەلید معلم بەحسە هەردوو خاڵان کرد هەمکارن بێژن پێنگاوەکە ژالی ڕژێمە ئەسەد بە کۆڕێککەوتنێ لەگەل تورکیا بکیانگۆ پەیوەندی خۆ دووبارە بەگەرنێ لە جەمە و بەهێز بکێ لەسەر پاپارکردنە ناوچەی هەردوو ئالی ڕێککەون تبري مرة وقتك مسألة الفرات جي بوي بشتوي تدي تركات قلت أمي باجاركي بودة حذر شقة ونظام شا أمي تشيكن ونظام أو بكن وبانابارا بقرينن تبي أو قرات توري بهيز توري مزن توري قوت دست تركات هاي هيرو روشة بانابارنا وسه مليون بيتري مليون باناباري سوريا لتركاهنا از بيجم تجاري نا يعني نا بندي قانوني دولي ونا قانوني تركاجي دواري انه كون من بزور خلقه بگرین هیرو هاگر کسک بگره هاگر کسک سوری بگره و هر کس بگره دبر خو جی خو کسک اجنبا بنا گره دریدن يعني او قلتنا او ما برايي ما او قراتك دست القاد استخدام دكه يعني وقت اوروبيا بيتر اوروبيا انه هاجر دخازي منك صار منطقه الامنه از مثلا پنابرا بشینن اوروبا میلونجی بیرن از دغری آرام چیکن مش بعد از کنم 3 میلیون کس بگیرن موره تا بینو کنه یکی بگیرینه و نه او نه وقت رژیم السوري اوجش خره هيرو وك مبررات بینه کنه به هاگر که پنابرا بگیرنه تا ام بهبرا یاردمی بکن جبر ام حرکتی بگیرنه والا تیوی بجواری باشا برز علي از هالوستا روسيا د چەند ڕۆژێن بۆریدا دەربارەی ناوچە ئارام و گەفێن تورکیا رووسیا لە علیەکەیت بەجێ کوژمافێ تورکیا سنووری خوا بپارێزێ پێویستە ئەو پاراستن دە چارچۆڤەیە یەکپارچەیە خاکە سووری دەبێ دە هەمان دەمێدا بەردەبکە کرملینە رووسیاشی دەبێژێ کو رووسیا گەفێن تورکیا لە ڕۆژهەڵاتێ چەند بەفراتێ ژنێزیک و چاودێریتکێ ئەو لێ دوانن بەروڤژیە هەب چواتێک گرتێ رووسیا دخوازێ چه دوێ ناوچەیە چێ بێ نایواتێک و رووسیا دخوازێ ئاستەنگیان چێ بکێ و تورکیا هەندێک و دەرباسی وێ ناوچێ بێ طبيعي يعني هيرو مستحيل صارنا شخص هيرو ناكوكي دناف امريكانا وتركادا تشبه بوقع باشترا جورا تدي الوقت اوك متناقضه ام دبينن يعني وقت روس ديفيجن ام دبينن انه تركيا محقه بمساله اقامه المنطقه الامنه ده وجيرك ديفيجن مثلا يكون اخر سوري وجغرافيا سوري او تشتي متناقضا هذا وقت تركي دخازي ببي تركي كدر باسي بارچك سوريا ببي واللي هي اللي تجي روسيا بيجنا تخزن مثلا وقت عرض السوري بمناياك او هذا اثنين قناعتي ما به دبلوماسيه روسا وقت مش جوا بيدني قوتي دبينا سركه تسوتشي واستند وكانبو مثلا وقت جنيف كوف بكي جاوي وقت قناعتها انه كان هناك تاثير الراي العام الدولي بكي باتجاه انه كان بنفوذ امريكانا عندك الشرقي فريد كين بكي وكان باوجي مش خارجي كي بكي جبرت دي بري ده او بري وي بدريا انه روسا تلميح قربوا انه امد منطقه الامنه ذهبنا يعني روس دو منطقه ده بشكل او باخر هذا فبيجمنا يعني يعني وقت نجد الروس دو مسألة نجد الى انه تخاذن شغل طالبا مسافه خلافه دورتي امريكانا وتركادا تشي بكي نقط باشتراج ورا جبر قال لك صدام هنا مزانن انه هيرو باشا هبونا روسيا ده نافچه عرب ده بيستيا بري كابتن الامريكانينا هنا يعني ممكنه بري مجهود يعني بري مجهود وقت سينورا كوتي داينا دورتي مناطق النفوذ الروسادا او اي امريكانا ده مجهود جميع فرات او جبو كمال ده حياني جرابلسه هيرو يعني هيرو مسالي ادلبه هنا كي امريكانا كانوا بتاثير الاحداث بكره مقابل بلكي يعني تدي مسألة سوريا جيد كتواري صفقات أنا مقابل بلكي روسيا هنا تشتج أمريكانا خاصة من الليالي شرقي فريد أز بيجم تشتكي زلالتنا يا حيان هاني لبا خلنا سياسية مرة اللي دنيره إنه جركو اللجنة الدستوري إعلام بيا وأريكرنا متحدة سرتشيبية مرة دنيره إنه اللهجة روسيا قال لك بلندا خازن تعزيز يعني يعني هبونا تعزيز الشرقي فريد في الغرب فريد
باشە لەسەر عردێ تا دەستپێکە گوتنا خۆدا ئاماژە بۆ چندێکرد تا گو کۆژبەر کۆمیتا دەستوری هاتی ڕاگەهاندن ئەv بژن ناکۆکینە بەرەوەدا چێبوون کۆمیتا دەستوری حتا چرادەیەکێوێ کاربێ کریزە چارەسەرکردنا کریزە سووریە پێش بێخێ دەماوێ بە تایبەتێک و حتا ڕێککەوتن لەسەر ناوا هاتەکردن دو ساڵ ژێڕەتوی بوو ساڵە 2007 بە حتا 2009 نوکا بەسەر ناوا ڕێککەوتن نها ڕێککەوتن سەر ناوا هاتیەکردنش بۆی چارەسەرکردنێ ئەو کۆمیتوی کاربێ خزمەتە گەلێ سووریە بکە و کریزە چارەسەر بکەی دەبێم ئەم متوهمن وەختی ئەم کێ بنێرنە ئەنو با لژنا کێرونێ ژێتکیدا حیا مادی 120 هەبکێ با قەناعەتی میوانی قاشات چێ نابێ و نه دەرفەتی ژێرە هەیە تشتێ ببێ دخەیار پێش لژنەی دەستوری و کەسێک کولسەر ئیشرافێ دەکەنی هەنە یەک دستور هەنە هیرۆ دستوری وەک حاضر هەنە دستورê Rûsa berî demekî pêşkêş kirî ew distûra hev distûrê rejîmê heye de 2012 tef tedîlat ser wî çê bibin yani xeyar irtîba distûrî va distûrî de we çê bibe ez bawerim yani bîtirî muaradeye û bîtirî kesî din meyalin bi tîcahê ino distûrî Rûsa baştirî distûrî de 2012 ye lêvaya jî mumkin ev ser nekeve ew me got xeyareke xeyarê didiya eger va mesela ser neket وبقينا صيغتك يعني كورتي بمعنى انه مبادئ دستوريه او هنا تشتي اساسيه دستوريه ده وقت مثلا انتقال سياسي وقت انتخابات وريك وشاوهرنا انتخابات وبمشي جبركو او يعني وقت بيجن انتقال سياسي دستوري لا يعني نا ازنا باورم ونكسك شي سدو بيجا كسي اللجنه الدستوريه تجي باور انه مضى ور التصويت الشيء او تشتو قناعتي بتقلك دوره جبر سدو سيزدا غرغر حيكون متشتكي بصرخن او هي تشينوبه از بيجم يا دستوري روساوري بسر كذا ياجي ريجيم محاولات كدستوري تحضر دانزا بسرخينه او جي اگر هيا دستور 2012 بس دستوردان تدوري كرنو غهارتن دستور ارجما سوريا طبي يعني او دستورات تب غهارتن تد شي ببن او بخير يعني او يعني خير ارتيم دستوري روسا تشي باشا بريس علي استر باور يا استر بي باور وقت مرا الروشي جدنيري والدرفات جدنيري ممكنه وثيقه مبادئ دستوريه شيء مختصر بك وانا يعني اداري وضع بك حياني يجبر او انتقالي سياسي كود جنيف دهاتي اقرار كرن باش استقازم تشروفيك جا لدوانا بربرسيار مسادر بكيلها محمد دبيجي جبركو نونر مساده و پیاده د کمیته دستوری ده نینن او دستور بسر ناکبه و ده همان دمده شرکی مزن و لسوریه بکشتی شبه هبونا پیاده و نبونا و چه باندوره که حتی کو لدوانن بویران جدا جبر چه والدوان بجن اگر ددن حتی کو قیمته که مزن شوره چه بکن او شخرا قوتن يعني او شخرا حافظ كان جبال قوتني او قوتني كان هيرو يعني ما باري قوتي د يعني رول سوريا هنا رول الريجيم هي رول المعارضه هي وانا واش بارد قوتبو امناش حرب وانا امناش ريجيم نجي وناش معارضه هنا هيرو او تشتشي بويت يعني يوليك ريجيم او يوليك معارضه او ناجا وانا خيار ابو وقت قوتنا باري تخاص نهارني جنيف قوتن معارضات بيجي طبعا وباش كي فراني سوريا جوات بيجن او نيسكي ريجيمن گرگه اوناد هندر پنجه کسی رژیم پیشکش کری گرگه اوناد تیزه هبونه لیوا کدن یعنی نه معارضه جی قبول کنه نه يعني نا يعني او دولتي نبنتوي قبل كن ونجي مثلا وقت تركيا وايران قبول ناكن وريجيم جبركي فتره دوي يعني ند دواري انه او نها بندو از بيجم او مان وقت رفعت سوري لطرف سوري يعني بمعنى هبون قد الدرجه السوريه مثلا باشا بريز علي ده كوميتا دستوري ده بتاني دو كردهانا جالي نونراتيا كردا دكن او جي سربه انا كسبنا كلك رخنا هات نكرنگو جمارا وان كي موجالي كدي بجي هاتا گوتنگو مرجنا او کو جمارا به مرج او شوره چسباندن ده دستور سوريا ده جبوي ما في كردان نرينا تا چي برسوات جوا كساره چي قدما رخنه دكن دبیم يعني مشكلة نا قريداي في تصويتها كده يجي فرقوني وهندكوني ده يك به ديسا دبي وده بنجي ديسا دبي باشتر بو هاگر بيتري ديابانا مثلا وقت مثلا عندي كرد سدي بازانش كسي سوري بازا بانا لأيان نفس غريكا أيان يعني بيتر هاگر أنكسيان هذا كسي أو يشوني كان من بيقاضي خد زنجين بكن كان من بوتني خد بكنايات كان من وقت دخسي الأطراف يدن بكن أو باشتري إنه نبتر بناية يعني نبتها وبازا بيستوي أنا بيجم يك بديستو بمشي ممكن بمشي طبعا هاجر يعني برنامج هذا هاجر أو يوزعين هذا لمرة وقت تيجي أو حراك دوي تشيكوي
وقت كاميرون حاول يبرر الدنيا وقت تصريح قالوا انه روس وامريكان والاتحاد الاوروبي متفاهما وتف حق كردينا ما في كردينا تقدر دستور السوري ورده او تشتا بيتر ما كيف خاشتك او مهمه لا مهمه يعني بيجم هكا تربنا قوش ضد ياك بس اوجي يعني دمشق بر نب تصويتيه نب كربونيه نب دعويه يعني بدنا برنامج قراري كيك بخونه هناك ده بخونه بيجم ايتا قوتي ايتا دي او صحه قناعتي گەلک سپاس بۆی برێز علی ئەمەستەمە دامێ کۆمیتە نابندیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کۆلگەمن بووی گەلک سپاس ئەنجومەنە سووریا دیموکراتی کە مەسەدە دەبێژە نەبوونە ئەنوونە ڕێواندێ کۆمیتە دەستوری دەوێت بێ سەدەمە پەیدابوونە شەڕ لە سووریێ ئەلهام ئەحمەد بەرپرسیارە ئەمبەسەدە ڕاگەهاند و هەوڵێن نویساندنا دەستورێکی نوێژ بۆی سووریە سەر ناکەبن ژبەر نوونەرێ مەسەدە دنابە کۆمیتە دەستوری دەنینن ئەلهام ئەحمەد تەکەس کرد کۆژبلی سەرنەکەوتنە کۆمیتە دەستوری ئاگارە هەیە شەڕژی دە سووریەدا درست بێژ بەرک و نوونەرێن مەسەدێ دە کۆمیتە دەستوریدا نینن شەسەدی سی ژە کۆمیتە دەستوریە سووریە ژنن بەهتری ئاوانجی دنابە گروپە جوواکە سڤیل دەنا کۆمیتە دەستوری کۆژە 105 نەبان پێکتێ 5 ji بۆی ڕژێمە و 5 ji بۆی ئۆپۆزیسیۆنێ 5 ji بۆی جوواکە سڤیل جوان 6 ژن دنابە گروپە ئۆپۆزیسیۆنێ 12 ژن دنابە گروپە ڕژێمە و 19 ژن دنابە گروپە جوواکە سڤیل دەنا دو چهارشەمێ شاندێ ناودەوڵەتی ji بۆی سووریە گەر پێدرسۆنجی گوتکو ئەم ژێ ڕێژەیە 30 سەدی ji بۆی نونەراتیە ژنان دەنابە کۆمیتەیە دەستوریە سووریەدا نزیک بوونە ji bo gotûbêjeka behter li ser ژمارەیە ڕێژەیە ژنان دê کۆمیتەیە دەستوری ya Sûriyê de bi taybetî nebûna jina Kurd dê wê komîteyê me mêvendariya xanim Wezne Hamed Seroka yekî nivîskarên Kurdistana Sûriya kiriye xanim te bi xêr hatiberiya hemû tiştekî rêja xuya bû seh ji sedî 19 yê civaka sivîl bûn 6 yê opozîsyonê bûn 12 yê rejêma Esed bûn destpêkê de beriya kompehsa nebûna jina Kurd dê wê komîtê de bikin ev rêja jina dê komîteya destûrî de û seh ji sedî ye çawa dibînî rêjeka baş e pêngaveka baş e ji bo jinê ku roleka wê dê pêşeroja Sûriyê de hebe سپاس ما مستشتر و قناتي آركر صري صدي سيجن هلبت هندك جمانا بينجي مثلا عم وري جن خباتيت كانوا عم تخوازن عم بيجن بس جاردج يعني سي جسدي و دفان ظروفات دفان ولاتات جاردج عم بيجن سباس يعني نسبك إيجابية إيجابية وهبونا جني أكيد قل لك جرينجا ورولا ويجي ويجرينج بدانينا دستوركي إنه جوالاتك وك سوري بشتي في معاناتي مزن حشنا أبناء صار جبي شاري وجبي دماري وجبي كشتني اللي أنا باشا خانم تقولكو رجال سهش صديق كيما اون دعوا پێنجیت کەن بەس جووی سەدی یەک ژنا کورد ژنینە سەدەم ژێ چنە ئەو سە سەدێ ژن و
ji bo Komîteya Destûrî hatine destnîşankirin ji wî sêyî jî yek jina Kurdî Nelbêdê sedem jê çiye gazind şikî tê kirin gazind jina Kurd tê kirin yan jî ji wan kesên ku helbijartine ne أول جنابێتە تە پرسکر سەر ڕۆلا ژنی هەبوو ناوی دەستور سەری سەدیسی من وەک ژنێکیشتر گوت هەندێکی بەس باشکتر نەبن ji wî sêma got لێ تنەبوونا ژنا کورد لیژنا دەستوری de ez bînim kê maya gelekî mezin im awil civata Kurd ez pirs dikim wek jina Kurd gelo civata me Kurd civak azad e civata me Kurd azad e zilamê ne zilam civata Kurd giştik mafê xwe naz dikî karê dîfaha mafê xwe bikî civata me Kurd nas kiriye heta ana bêçil wera wî çê dibe wek waqe تێت فکری تێ نیقاش کردی یعنی ئاحول ئەم دەوێت باش بفکرن نەکێ نوتێکی تەنێ ژنا کورد مثلا نە ئازاد و چمانە لە ژنێدا لیژانە دەی لێ جڤاتا کوردی تەفد ئێم وەک ژنە کورد ئەز لێ نەڕم جڤاتك پاشکەتیە و جڤاتك نە ئازاد نە مەژیە خۆدێ و نە نەرینێ خۆدێ یەک ji sedeman ne azadiya civaka Kurdiya تشتك طبيعي نازاد بوون ونا حتى دواري خود وك ملتك جنب والزلام بي جوات عمدي حتى دواري ما في قوي شخصيتي بلكي جانا خود ظالمين جبرقو أود مجي خدنا آزادن وخدنا قراءة وكسي بشي قراءة الواقع هلا تدفج بس نحصل شهر أو ورجع يعني وين دابو يعني ثاني ندواري جنيد جفاتاما از دبينم يعني ظلم كرنه اللي حتى دواري خوي شخصي تجي از دبينم جفات وزلام تايبت دواري خوي شخصي جي كسايتي وك نارين وك ماجي حتى دواري خوي جي يعني تحقيق خود جي غلطي كده شاش حتى في لحظه جن هل نبجار تجربه كوميتي دستوري تفي قد فان حشنه صالاده لرجعواي كردستاني جنا كرد يعني تايبت دفانه صالة افيك كشتن مثلا بنابري او يعني قال لك بريشاني بسري ملتات جنا كرد تديت انه درت كيف كولانا ورولا اخوات دليزي ويعني يعني الجوري تشتي مود الجوري مثلا قدر المستطاع الجوري كاري درت كيف وخدا بيش قال لك واراد جنا كرد اللي وقتك تبين نسبتي بنار لجماري بنار تبيش سريستي وري جاردي يعني جنا كرد باشكتي بجارد وكان مثلا لجنا دستوري باشكتن يعني هبك تشتركتن وعاد الداجي يعني عزبينم يعني للاسف عف ظلام ومشتركتنا حتى وبخرنا عزادن او دبن تكمل بيشيا جنا كرد دفان واريخ افواريك برياري مظنتي باش تخوازن كمنا بيشيا دوري اللي بقرناه البيش بكبيش سبب تخوازن او بكنا شيء او عقليات متخلفه او جفاتان متخلفه عاق ام بيجن او زلام بخونا ازاد شخوره تشتي بويي تشتي دوراوان اف واقع الروج افا بخور شخو ببرسن يقاش بكن قال لك تشتهني ام جينا رازينه بوش بخور نقاش بكن كارمن بيش كفن جفاتي بيش خن كنجي قمروف ازاد بو شخصي خو جمجي خو ازاد بو او احترام خو حق يجي بقر اجني يجي بقر هر مروفك كي بقر دوري بدي يقولوا اخو بليزه بيترس باشا دقازوا جبوی پێشە ڕۆژە هەتاکو بەشداری بە ژنا کورد لە سەر ئاستێن ناودەوڵەتی وەرێکردن چییە خوازن بێژن چێ بە چرەنگی بەشداری بە وەرێکردن ئەو ئەکادیمیێن یەک و ژنێ کورد ئاستێ بەرز دەهەن هەتاکو بکار بن پێشەنگیە ژنا کورد بکەندووە ئەم بێژن بەسەر ئاستێ ناودەوڵەتی ئەس باوەرم ژنێ کورد و قیزێ کووردا کاربن vêrolê bilîzin ser
مستواك دولي. لأنه دایکاک پەنابەری هلانی دایکاک بەرچیبوون ئەو 9 سال هلانی دایکات دەبژ ڕۆژ ئاوا بەرنەدا بێکار بێ دەنگی خۆ دەنگی ژنا کورد و دەنگی کووردا کار باشە داخوازاتە ژوا ئالیێن و ڕێگریکردنە چیە و داخوازاتە ژنا کورد چیە و بۆی پێشەڕۆژە ڕۆڵەکەوان هەبێ هەردووالە داخوازامێ ژنا کورد تێکە ناف کار چواری دەبێ واری جواکی دەبێ واری سیاسی دەبێ واری ڕەوشەنبیری چوار بێ ژنا کورد داکەف ناف و کار بکە لأنه وقتێک ژنا کورد داتکەوێ مەیدانی و کار دکە برا ئەبەدەن تجاری البەندا شهادە حسن سێر وەستبش کەسی نەبێ مازالە تشتێکی ڕاز دکەم و ئەس پێ باوەرم ئەزی خۆ فرد بکەم سەر جواتا خۆ و سەر مشتەمەیەک ئەز ناف دەدژیم باش گەلەک سپاس ژ بۆی خانم وەزنا حامد سەرۆکە یەکێتیان نویسکارێن کوردستانە سووریە کولگەرمن بووی گەلەک سپاس لە بەژارە قامشپێ ڕۆژەبای کوردستانê دوه ڕۆژە چوارشەمە یەکێتیە ژنên کوردستانە سووریە civîna xwe ya normal li nivîzgeha xwe li darxist civîna ku berpirsa yekîtiyê Nadia Doko endamên nivîzgehê tê de amade bûn bi xuleka bêdengiyê li ser canê pakirwanan dest pê kir piştra rewşa rêxistiniya nivîzgehê hate gengeşekirin herwiha karê meha Eylûna Borî hate nerxandin û xişteya karê meha Cotmê hate dayîn lê gorî nivîzgeha Yekîtiya Jinên Kurdistana Sûriyê ragihandiye xişteya kar û çalakiyên meha Cotmê wê li darxistina semînarên bihêzkirina çand û rewşenbîriyê bê dewarê destûrî û nexweşiya şêrpenceya memkan de. Rêxistina Sûriyên dad û rastiyê di raporteka xwe de dibêje ku di heyama meha Eylûna Borî de grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê hejmareka mezin ji welatiyan revandine û got ku armanca wan ew e ku daxwaza pereyan ji malbatên revandiyan bikin beramberî serbestberdana wan. Rêxistina Sûriyên ji bo dad û rastiyê çendîn rewşên revandinê li ser destê grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê di heyama meha Eylûna Borî de belge kiriye. Duh roja çarşemê rêxistina Sûriyên ji bo dad û rastiyê raportek belav kir û tê de dibêje ku grûpên çekdar yên bi ser leşkerên niştîmanî ve bi karê biçavkirin û revandina welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam in û serbar dike ku di meha Eylûna Borî de wê navê 127 revandiyan bi zanyariyên giştî li ser wan bi belge kiriye. Herwa rapor dide xuya kirin ku di nav wan revandiyan de 17 jin û zarok hene û got ku ew kes hatine veguhestin bo zîndana nevendî û piştî demekê heftê kes serbest hatine berdan. Lê tenha hîn çarenivîsa 57 kesî nediyara. Ji aliyê xwe ve jî lêkolînerên meydanî di rêxistina Navorî de li ser zarê şahidhalan veguhestina ku ew kes hatine revandin bê ku malbatên wan jî werin agihtar kirin. Ji aliyê xwe ve jî lêkolînerên meydanî di rêxistina Navorî de li ser zarê şahidhalan veguhestina ku ew kes hatine revandin bê ku malbatên wan jî werin agihtar kirin û serbar kirin ku polîsên sivîl û leşkeriyên bi ser grûpên çekdar ve piraniya hilmetên revandinê encam dana. û hilmet li ser heft navçeyan dabeş dibû. Di nav wan de navçeya Şiyê û Mabata û Raco û Cindêris. Herwiha beşê din ji hilmetê revandinê li ser destê Şexê El Emnî Siyasî û grûpên çekdar yên bi navê Ecebe Şamiya, Ehrar Şerqiya û Lîwa Sultan Slêman Şeh û Firqeya El Hemzat û hin grûpên din. Derbarê van kiryaran xelkê navçeyê jî metirsiya xwe dan diyar kirin û gotin ku arman ji van hilmeta ew e ku pere ji wan werin xwestin. Nexwasim ku tên hevdemê werzê çinîna zeytûnan. Wan neçar bikin ku parekê ji berhemên xwe bidine wan, beramberî ku rastî wan newin. Beriya niha jî rêxistinê grûpên çekdar yên bi ser navlêkirî leşkerên niştîmanî bi revandina welatiyan tometbar kiribû. û ji aliyê xwe ve Yusuf Hemûd berdevkê leşkerên niştîmanî lê di wan nade ev yek red kiribû û gotibû ku ev tişteke rewa ye û polîsên wan yên leşkerî û sivîl bi arkê xwe dirabin û yek ku bi tometê were îdanekirin radestî dadgehê tê kirin û eger tu belge li ser nebin serbest tên berdan. Herwiha Hemûd gotibû ku dadgeh li navçeyê de selata lêkolînê li pey kesê ku digre dika û amaje kiribû ku çendîn şanê din yên bi ser rejimê û PKK û rêxistina terora Daişê jî li navçeyê hene. Grûpên çekdarê ku dibin navê leşkerên niştîmanî de kar dikin di hejdehê adara 2018 de Efrîna Rojavayê Kurdistanê kontrol kirine. Ew jî piştî vekişana PYD ji navçeyê. Rêxistina Daişa terorîst bi dehê mûşekan baregehên rejîma Sûriye û hêzên Rûsiyê li Tedmûra Sûriye armanc kir.
جدارنا سر باره قسنا داعش ترورست و بلاو کرن کو ترورستان داعش به چل موشکی بارگهن میلیسیان رژیم سوریه و هزن تایبت یان روسیا لی بجاری تدمر لی روشالات گوندواری حمسه آرماج کروده انجام ده زرارک جانی آمازون دنا بچکدارن وان ده انجام ده بکو هجمار کشتی و برینداران بدنا قویا کرن بریا چند روشانشی چکداران رخصنا داعشه دبره سخنه دست سر کرنو جه چند روشان و حوال داده تدمرجی کنترل بکه. روسیا ایران و رژیم اسد مانورک سربازی لسرقاک سوریه انجام ده لگوری مدیان سر به رژیم اسد و مانور سربازی باش روژا سشما بوری لروژ آبای پاریزگاه دیر زوره لباشوره روژالات سوریه دست بکر لگوری مدیان رژیم اسد اشکره کرنا جبلی مشق کرنا بجایی ده مانور لشکری ده بالا فرو موشک جی ویورنا تاقی کرن. به بیایم گشتنا داویا بولتنی بریب داوی هات نجی دوباره سرنوچه. ارتشا ترکیه لبو تفگر خواه لشکری لسر سنوری ها بش به کردستان سوریه رجار کدن زیده کر. وزیر درب رژیم سوریه ولید المعلم بانگا بجی کرنا رکبتنا آدانج ترکیه کر. کرملینا روسیه توجه که مسکو جنزیک و چابدری اگفین ترکیه درباره روشالات چمه فراتی دکه. الهام احمد به پرسیارا مصدر آگهاند که حول نویساندنا دستور کینوش بوی سوریه سر ناکبن جبر نونرین مسددنا و کمیته دستوری دنینن. هر شاد بن